Perezida Donald Trump kuri uyu wa kabiri yagejeje ijambo ku mitwe yombi y'inteko ishinga amategeko ya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Muri iryo jambo rye yishimiye ibyo ubutegetsi bwe bumaze kugeraho, birimo gukosora ibitagenda muri Leta, gushyiraho amahoro ku bicuruzwa biva mu mahanga no kotsa igitutu Ukraine kumvikana n'Uburusiya ku ihagarikwa ry'intambara. Ni ijambo ritishimiwe ariko nawe mu ishyaka ry'Abademokrate. Ijambo rya Perezida Donald Trump imbere y'abagize imitwe yombi ya Kongre ryari irya mbere kuva atangiye manda ye ya kabiri ku itariki ya 20 y'ukwezi kwa mbere uyu mwaka. Ubuhangange bwa Amerika bwagarutse, imbaraga zacu ziragarutse, ishema ryacu riragarutse, kwigirira icyizere biragarutse. Inzozi z'Abanyamerika zirimo ziraguka, ikure kurusha uko byigeze bibaho. Hafi minota 5 gusa Perezida Donald Trump atangiye kuvuga ijambo rye, umudepite w'umudemokrate Al Green wo muri Leta ya Texas yumvikanye asakuza avuga ko Trump adafite uburenganzira bwo kugabanya amafaranga ajya muri gahunda ya Leta yitwa Medicaid itanga ubufasha mu buvuzi ku bantu bafite amikoro make. Nyuma Depite Green yaje gusohorwa mu cyumba cyavugirwagamo iryo jambo. Perezida Trump yashimangiye ko Amerika izongera imisoro ku bicuruzwa bitumizwa hanze ya Amerika nk'ibiva muri Canada, Mexique n'Ubushinwa. Ibyo bihugu bitatu biza kwisonga mu gucuruzanya na Amerika byavuze ko biziyimura kuri ibyo byemezo bya Perezida Trump. Ibyatumye haba ubwoba ko ubukungu bw'isi bushobora guhungabana kubera intambara z'ubucuruzi. Yego hazaba guhungabana guto ariko nta kibazo bizadutera. Ntabwo kuzaba kwinshi. Mu ntangiriro z'iki cyumweru Perezida Trump yatangaje ko abayahagaritse inkunga ya gisirikare Amerika yahaga Ukraine nyuma y'ubushyamirane bwagaragaye mu nama yagiranye na Perezida Volodymyr Zelensky wa Ukraine mu biganiro barimo by'uko Ukraine yaha Amerika uburenganzira ku bucukuzi bw'amabuye y'agaciro ya Ukraine. Ibi biri muri gahunda yo guhatira Ukraine kwemera ibiganiro byo guhagarika intambara yagabweho n'Uburusiya. Ni muri uwo mujyo twagiranye ibiganiro n'Uburusiya kandi dufite ibimenyetso bitugaragariza ko biteguye kugana inzira y'amahoro. Asubiza ijambo rya Perezida Donald Trump mu izina ry'Abademokrate, Senateri Elissa Slotkin wo muri Leta ya Michigan yagarutse kuri iyo nama itaragenze neza hagati ya Perezida Trump na Zelensky. And that scene in the Oval Office wasn't just a bad episode of reality TV. Ibyabaye mu biro bya perezida wabifata nk'agace kamwe kabi muri sinema. Byatweretse uko abona isi. Ni umuntu ukunda kwiyegereza abanyagitugu nka Vladimir Putin no kwigizayo inshuti zacu nka Canada. Afata Amerika nk'aho ari ikintu cyo gukinisha cyangwa cyo guciririkanya nk'ubucuruzi bw'imitungo itimukanwa. Muri iyo ngoro y'inteko ishinga amategeko abandi bademokrate bagaragaje ugutishimira politiki ya Trump bambaye imyenda y'iroza nk'ikimenyetso kigaragaza ko politiki ye igira ingaruka mbi ku bagore n'imiryango. Abandi bari bafite ibyapa byanditseho ko umuherwe Musk ari umujura. Ibi aba babihera ku ngamba zikakaye zimaze gufatwa na Leta nyuma y'uko umuherwe Elon Musk asabwe n'ubutegetsi bwa Perezida Trump kuvugurura imikorere ya Leta agabanya icyo bise isesagura ry'umutungo wa Leta. Ibi byaviriyemo kontaro nyinshi za Leta guhagarikwa, habaho no kwirukana abakozi benshi ba Leta. Umukozi wa Leta wese uzabangamiriza impinduka azahagarikwa ku kanya. Turimo turakubura ruswa. Perezida Trump yavuze ko kuva yasubira ku butegetsi umutekano ku mipaka yose ya Amerika umeze neza, ko kandi umubare w'abimukira binjira mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko wagabanutse ku rugero rutarigera rubaho. Melania Trump, umufasha wa Perezida Trump, yari yatumiye bamwe mu bantu bagizweho ingaruka na bimwe mu byo Perezida Trump yifuza gukosora, barimo impirimbanyi iharanira ko abihinduje igitsina b'abagabo badakwiye guhatana n'ab'igitsina gore mu mikino. Yari yatumiye kandi n'abandi bo mu muryango w'umugore wishwe n'umwimukira winjiye mu gihugu mu buryo butemewe n'amategeko. Trump yongeye kandi kuvuga ko yifuza ko Amerika
yigarurira umuhora wa Panama hamwe n'intara ya Greenland, ariko yirinda kuvuga ko azirukana abanyapalestina mu ntara ya Gaza. Perezida Trump yavuze igihe kingana n'isaha n'iminota 40. Niryo jambo rirerire ry'umukuru w'igihugu rivugiwe muri Kongre.